Gigayon nga magkumpiskar sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 ang 1.2 milyon nga suspected shabu sa ginkas nga drug bypass operation sa Barangay Ungka 1, Pabia, Iloilo. Pasado las 5 sang hapon, Hulyo 17, 2024. Ang mga arestado ang Musanday Anthony Lapaga, 43 anyos, residente sa Barangay Q Abito, Mandurriaga; Ildon Molarte, 28 anyos, residente sa Barangay Balabag, Pabia; Wycliffe Molarte, 38 anyos, residente sa Barangay Rios, La Paz; kag Robert Arbaten, 23 anyos, residente naman sa Barangay Cayos, Pilar, Capiz. Sunod kay Police Captain Glenn Suliman, officer in charge ng RPDU 6, nga ang main target ang nabaklan sa isa ka plastic sachet sa suspected shabu gamit ang 12,000 pesos nga bypass money. Ginpayag pa ni Suliman nga na-recover ang 17 tanan ka plastic sachet sa suspected shabu kag isa ka 22 caliber revolver nga may 4 ka live ammunition na. Mga ka-K5 ginabanta sa 180 gramos ang na-recover nga suspected shabu. Kaya may rin is estimated market value nga 1,271,600 ka pesos. Balita nagikan sa Banwas ng Pabia. Ako si ka-K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.